Servus, danes smo v Novi Gorici. Max Citušek se vozi sred glavne ceste, upam, da ga smijal. Dej, rezi snemat, pa boš zbil eno bico tamle. Sam danes pa snijega ni. Snijega ni. Z nami gospod Kostja. Kostja, kaj boste povedali? Dej bolj počas vozi, no. Dobra. Dobra? Ja. Ajde. Nastavitev na poti. Garnitura. Zdehno bom. Reče, ja. A veš, da kdaj je to okej, na človek boži. Štiri. Ja, gremo. Tukaj je stage 1. Downhill je bil. Uphill me je vrglo. Mune, pa bo downhillo. A zgor. Dobar dan. Še eno izjavo dajem. Za Romač ne najde drugi ljudi. Da te proge so se neč, vsaj do zdaj. Mogoče šeska najboljši. Tam so pa turisti. To 5, tam kaj je, stage 5. Rečemo stage 5, sej ne vemo. Stage 2. Dober dan, danes smo v Novi Gorici. Traili so po domač povedan. Drugač pa dobri smo, držimo se. Kaj še gospod pevec? Ja, v redu, pač vidim, malo si fiksu dropar, ampak bo ta trail je še najbolj ohval. Pač stavno vesel bo, boje na trajli bojo ne optimalni, ampak bomo videli, kako bo. Vse bile suhe. To je še slab, težek, preveč šuncev. Se lahko že naša MTB video scena veseli tvojega videa? Se lahko veseli. Se lahko? Bo v sredo, po mojem. Kdo bo koleb? Koleb, ne vem, bomo videli. Ajde. Gospa, boste bojili kaj? Ja. What the dog doing? Rej zdaj pa tako, pa to. Jon? Zraven ne toliko stvari. Kaj snemaš? Ne. Ja, situacija je, ne, gor smo golni. Kako je što točno to delo je? Ja, gor smo golni, bilo je, vrej je bilo. Zdaj pa še samo dol, pa spet gor, pa bo. Za Švico sem full. Ajde! Ja, šlo je v redu, brez paca.
ko je pa kamera gr šalta, imaš pa svet, besed odprt. Proga je zanimiva, ampak ja, zanimive proge. Jaz bi rekel, da... Ne, tu ima, halo. Dobiš nazaj? Ne. Prav. Ok, zanimive so proge, ampak ja, zanimivo. Vato! Gospod Baltič, tako je bila prva tekma. Rekel sem te zmagal. Treba gasa! Dobro! Gremo! Jakob gasa! Bravo! Ja, Pečo! Gasa! Gremo!
Koja! To gasa, gasa, gasa! Gremo, gremo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Hop! Gasa, gasa, gasa! Bravo! Gremo, gremo, gasa, gasa! Šopaj, šopaj! Flat, flat, flat!